Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada idi pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Miles nga napauluan, My ex, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Leblepas mi pinugustuhan tirik nami kini Alex. Ngam ti makas daawak manong. Kasla mapilpilit, kasla nalokay dagiti arakop na. Kasla mapilpilit ti panagbara dagiti agek ken aprus na. Sana kas idi manong naming agumulkul ayab. Sana kas idi nga mariknak tinalaos nga irut ti panakailiw na kanya. Sana kas idi manong naming nga nakalalisto nga sumged gumilayab ti pudot dagiti agek ken aprus na kaniya. Awanen dagiti arsas na kaniya tunggalag kanahig kami. Sanan nga dakdakamaten iti Miles, I love you. Hello Miles, nakahimimas ka. Miles, nakabangbanglo ka. Miles, I love you so much. Awanen digita manong kasla mapilipilitan. No pa'y sambat nga mapilpilit dagiti asog ka na reng-engko, no kasta nga lailwen nak, no kasta nga digusan nak karagiti agek na, nga iliwek ti bara nga sapsapuleg nga nakairuamak. Kahit nangasawin manong, adan nagbalbaliwan ni Alex. Bimangunak manong nemi, inalak ti tuwalya, napanak iti CR, nagdigos, sinabunak, ti ropak, ti barukong ko. Kasla kahit kung ikaten, digiti katay, nga gapuanan manon ni Alex. Kalpasan na, iti rumuhanak iti banyo manon impasublot ko keng kuwana ti tuwalya. Dati manon ket nakababad kami iti rabaw ti kama. Nga awan ti tumaktak di runo bong bangon nga mapan iti CR. Sakam to lang mapanin iti CR numalpas mi ti may katlo nga Ricos third round. Ngayon mo muna pa ilang Ricos manon nemi ini mapanan ko iti banyo. Insuot ko ti arawatek. Ti arawatek itay hinuksob ko. Kas naman tinaramit manong nemi ni Alex iti makadigos. Okay, let's go. Alex, sapsabali ita. Talagang sapsabali. Kabuta, si kamatin muna nga nagdigos eh. Tinulad ka lang. Siguro ang importante nga pamanam. Dati ka debusan di talo nga oras, di pa nag-short time na. Yung mapaganapan ka nagdigusan. Kaya napag nakasukat ka. Tinulad ka lang. Nagbalbaliw ka. Siyak din nagbalbaliw mo na sika. Saan ka nang gulbot pa'y? Sapsabali ka. Nauma ka din kanya. Alex, ibagam lang, tasang ko ba't nga pilit, tibagik. Nung mapilipilit ka, napimbitas lahingin no. Agsinatan. Okay, sika mismo nang ibagat kasta. Meaning, sika tinang suggest ti Sina. Saan nga siya? Apay no sika. Basta. Tamno awan to ti sao nga siyak tinang Sina kan ka. No digat sika tinang Sina kanya. Awanan ti pagtungpalan mo ti relasyon ta. Gabatasan na ko ng ipatpatig pa eh. Sika ti saan nga magipatpatig kanya? Agpinundutan. Awan daking ko kunapay, ang tanging kasumot lang di mapasama. Do you still love me, Alex? Sika, do you still love me?
Sikati mo na nga nagsalutsudak, your ladies first. Iba't patig na ka di pailaing, Miles. Saan ako nga sigurado? Tapay? Gabot alin mamis kan. Sikati mo na nga limamis. Alex, di mo kayo ekspektari nga tuloy-tuloy at relasyon ta. Gabot ang mamuka, sakbay hinaklod ka. Saan kang seryoso? Once nga maumaamon ti babae, aglamiis kan. Sa bagay, napautmat ka din ti duwang atawan ng relasyon ta. Yam siyak ti logi, ta siyak ti babae. Sikati mo na. Gabota sikapay lang tinayat ko. Ngam gabota din akmatin kayat. Susuruan ka nalipatin. Okay ba? Sige. I'm sorry, Miles. Pudnot ako na nga bimaawak. Saan ko nga na-maintainer ti dati nga panagayat ko rin ka. Siguro, gabota, saan nga sikakin siya tinekari? Siguro, gabota, adan sa bali nga nakita ka nakariknak sa bali ngayat. I'm sorry, Miles. Okay lang. Gaway na sakit. Nalasagsakit, Alex. Idapay ka dagan unug-ug iti kahungkak. Idapay ka nagsagsakit. Kinidawdawat ko, Alex, nga sabi ko mata sa ang kantong agbabawi nga nang isina kanyak nga nang sukat ti sa bali nga babae. Sabi ko ma. Agaman na kinidayta nga panangidawdawat mo. Kinidawdawat ko, Miles, nga iti mabiit. Madang kang tumitlayang ti kasukat ko. Adan tumitlayang kasukat ko di tapusom. Sabi ko ma. Yamtya ka mo. No adan to pa'y kasukat mo. Gabutasan ko nga amon no kasadin no ti pangrugyak. Diya ka amon no kasano nga rugyak ti manglipat ken ka. No lipatin ka no saan. Nagawidag dito balay manon naming nga nadlaw ni mama ti kinaliday ko. Di mo date yo ni Alex? Kamapengan nalidaw ka nga dimteng. Naliday ka nga dimteng ha. Ada ka didakas ka na pasamak yo. Ada ka di saan nyo nagkinawatan. Ma, awan kamin kini Alex. What? After 2 years, ti relasyon nyo, awang kayon? Abay, 5 miisang ganyak. Saan akong nga patpatigpay na Alex, mama? Dahil ito, iti ko nakang kaidi nga saan ka basta, hamo nga basta italik ti amin-amin mo iti lalaki. Nga di mo sure, no iso ti pagtungpalam. Kasla ita. Kung naman lang talagang saan kayo magsina, ngam napasamak ti panagsina yo. Iti anyang rason. Because of another party. And then sa baling iba't patig na, when mawa, katsi ka nga rin. Ada ka din sa bali, awan. Kanya kamot pang rugyak mama, nulipati kung saan ni Alex. Iha, awan ti maganap mo, ni patpatig mo pa lang ti lalaki nga saan maten nga makayat ken ka. It's crazy. Rugyan mo nga lipatin, kasano ti manglipat mo ma. Surot ha, kasano. Erase him, awanin. Idilit mo. Hamon nga laglagipan. Ti panunutan mo ita, kat ti maagdama, ipastag mo tagtrabaho, kat orayim no sa sino, ti may kadwa nga lalaki di biyag mo. Kat saan ka nga basta agtalag? Hamo nga basta itad ti amin-amin mo. Saan mo nga basta itad amin-amin nga panagayat mo. Ireserba am tawagim. Nalalasabi ko maiha. Talisto ka makapag-recover. No kayat mo, intag bakasyon. Sadya mo, sa din no. Kapsat mo. Sino ka dakwada kakapsat ko? Talo naman. Nututi kaya dumapanan, di Cebu, Jai Davao, o ano sa Jai Palawan.
Diyan sa laki di Palawan, ma. Kahit kung makita na kita ng pinas ng isla sa Jay. O sige, mga lakad ka rin ti makalawas bakasyon mo. Opo, dugdug mo. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, duwang haldaw ang absent ng iti opisina. Pantay ti parbangon ti Biyernes sa tayo agawin iti rabi ti Lunes. O sige. Langar ti libmon, tasya kung ti makamo nga mangi-ready pa nagpreserbata iti ticket iti roplano. Tabarbaring no sanjay, Palawan iha. At alistong nga malipatan da nga Alex. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi duwang aldaw asimrekak ti bisina nang ipile ti bakasyon ko. Bali Friday kan Lunes manong nemi absenak iti opisina. Dinamag da, no apay. Kayat ko timang lipat ko na. Kayat mo sawan, awan kayin kini Alex. Awan kamin. Oh, di mabaling nga rin. Ti agpropose man kayin ka. Di ka man kasi magbagam norman. Kasi nila kamungan, ipat patig mo, no? Ada nobya mo. Ada nobya kang peso. Yung sanak mo na seryoso kang kuha na. Miles. Kinapod no na, sika kumain di tarmak, nga may di mamok nga danubyo. Sa balin tinaram ko, ngayon, saan kong ipatpatig ni na Norma? Sika tapatpatig ko. Tula kami nga pagbagam. Di ta ka man lang. Miles. Yeah, I really love you. Manong nemi, siyempre nadano mi dito, iti kabsat ko, ti ipag ko. Kat siyempre, di kita ka anakak, isudat tinang ituro ka na kami, kada kita pipintas, nga pasat iti Palawan, manong. Kada kita isla. Nagmayat ng peso, manong nemi. Kasi lamabang arang na yung pinsan tiriknam, no makitam tinapintas, nga nakaparsuaan. Ti bye-bye, nga makita no bumatok ka nga naka-antyuhos at nagkagil mo kitang mapong sila ka na aglang lang mo iti aquarium dagiti ni imas sa makmakan dagiti na dumapay nga mabalim mo pagpasyaran kadagiti na dumang nga isla iti underwater manong. Ito pat nga aldaw manon nemi nga ba nagbakasyon mi. Sana pulos abi malaet ni Alex iti panunod ko. Alisto lang malipatak ko tinakim ko. Ini ba nagsublig ti opisina reng-reng-rengenak manen ni Marlon manong. Mabaling ka ding aglansan to. Ay, so pa paggasto ang Marlon. Reserva mo lang para ti future mo. Kasi ka nga ti future ko. Ay, tulungan ka manglipat. No ayat tinakasugat iti pusom, ayat matlaeng, siyempre, iti makagas. Ana, aglans ta? O no dinner tulatan? Nabigbinasal na dinner. Adha kabarbarong resto bar. Nabinasa niya eh. Dila mabalin? O sige, pag gustong ka manlayan. Ngayon may tiday tang restaurant bar, manon nemi nakitak dito ni Alex. Tinababawi kasi murot kang kam. Apa man, nakitak dito ni Alex. Dito ngayon napimbinas ka, ngayon ka partner na. Hamad aman, napimbinas ka, ngayon partner na. Dadya ka tito ng isukatan akin ka? Siguro. Agbabawi lagi di. Pagkunam nga ron, napimpintas ka ng babae ang kaduana. Baka isutot at kagasat. Nakita na akmanong nemi ni Alex. Ngayon kaslasaan ng impadlaw nga nalasin na. Ngayon manipulita, kasla nakita na manong nemi, inyad adda na mati kinasweet na, iti babae nga kaduana.
papapaapalan da. Nadlaw mo't manong nemi ni Marlon. Uy, papapaapalan da ka. Anya nga tamat no, agpamarang da. Ure akong perelasyon da, kaslada relasyon da. Pabuya amat ani Alex. Apay, iso lang ti makaaramin. Awang ka dati kalintig ang mga gragsak man. Iso nga. Timakder maron nemi ni Norman sa imasadag kanyak sa inakbay. Sa anak mat nga nagkit-kit, binayak laing. Hindi makita na kami manon nemi ni Alex. Kasla nagbalyo tin presyon ti rupa na. Mayat man. Ngayon niya kumakanyak, nasaktan ko ma. Tasyak ka di pa ilang ata, tipat-patig na. Handa ko nga patig ni Alex manong. Ngayon dito panangakbay ni Norman Kanyak manon nemi kasla na isang sangayan ti Marikna. Takal sakit may tulong ni Norman ko na manon nemi. Kat nung hasta nga awisan na adda nagdigundaway nga kibinan na akbayan na hirakos kumatitakyak ko iti bagina. Kahit nga sawan manong sa anak agin ko na voluntaryo tirik na. Kasla kayat ko manon nemi nga may pinsan nga mapunas dito'y pusok di mapapan ni Alex. My ex manon nemi. Yung sa anak kasyo. Kasla raramidak lang dito tapno ipakitak manon nemi nga listok lang nga sukatan ni Alex. At dadagidigon daw manon nemi nga ni Alex ti kis ti puso. Ngam no addamat ni Norman manon nemi ni Norman matibagbaga ti puso. Ngam no awan to ni Norman nagsubli apang panunutek ken mailiwak kini Alex. Oh my God! Ano ti klase da ito nga puso. Rubeng launahin nga lipata kun da nga Alex. Kat talaga nga sursuruan kun nga ayoten ni Norman. Idrantak manong name iti masansan nga panagkuyog mi kini Norman. Tapno alalisto ko nak amadevelop tirik nak ken kuana. Sabagay manong name awan sa pulat kini Norman, tagwapo, very gentleman, ken talaga nga saan nga narigat nga ayaten. Ayun ka manong name nga pinalo up manin ni Norman, tidigdiga na kanya. Miles, di na ka di balay patpatek. Awang ka di pati oray 50% kamarik na mga ayat kanya. Norman, dandanin. Kasanot kabayag pa'y di dandanin. Dandanin nga ruden. Di kahit na suwan magnamnama. Sige, magnamnama ka. Ngayon saan pa'y akumpleto? Bareng no makumpleto itong 100% nga sikan ti patpatek ko. Dandanin makatawen sipod nagsinakam kini Alex manong nemi idi agring ti cellphone ko ni Alex ti tumutawag. Ni apay nga ta. Itaman pa'y nakunak tinakam ko man. Sinong batak? Hello, my ex. Miles? Siyak dito eh. Amo ka. Sika ni Alex. My ex. Kahit ko nga talaga nagbalin nga your ex. Ano ka na? Kahit ko tagpepeso nga nagbalin nga ex. Katuan, nagbalin nga matin nga ex. You're my ex-boyfriend. Mabaling ka di nga kita ta. Itaan niya nga rason. Kahit kakasarita. Kahit ko tagsublikan ka. Ana? Miles? At ka din nakakatawa. Makakatawa kinetang yung bagam. Kaya't mo tagsublikan niya? Kaya't ko tagsublikan ka. Awaran tinaskan pa nga subliam, Alex. Awa matpagil boyfriend mo ha. Pagkunaam. Nagasaritak ni Norman. Sa mo pa yung nakluin suna. Ken sa mo nga sure nga iso tipatpatek mo. Siyak pa lang tipatpatek mo. Ken no sublyanan na. Nagsinumblyanan ta. Ikasar ka nga dagos. Tapno agbalinak nga ex.
I'm your ex-boyfriend and I'm now your husband. Narigat na mapasamak dayta, kinunak itinakim ko, manong name. Ngayon talagang uminak pinasyar ni Alex dito balay, ni mamati nagpastrek ang kuwana. Oh, tanda ni ex mo? Ano nga tatibaga na mama? Kat siyempre, kaya't na nagsubli. Ano ko matikang runan nga rantanan doon siyang nagsubli? Problema man rin dito, mama. Awan di problema, talaga sa amon nga kayat, kahit ni Norman ti kayat mo. No, da ni Norman. No, awan ni Norman, ni Alex. Kahit di nakarkaro man nga ni Alex, no siya tanda. Kahit nang sawan nga sa mo pa lang nalipatan ti ex mo. E di pa nakakitak manin ka ni Alex, manong nemi, dagos ka nagsubli ti direksyon ti pitik ti puso. Oh my God. Naskan ka di nga bastalatan awatek manin dito nga lalaki nga nang sugat iti puso. Ngayon saan ka nagpadlaw manong nemi pakitak nga dagurak keng kuwana. Ano ti bagam? Panagkunakit awanan tinas ka na pagsalitaan ta. Hinawis na ngamjak kinayat. Apa nga may kamis mo nito balay? Tapno, saan ka makaliklik ka niyan? Ibaga mo no kahit mo, ano ayat kahit mo ibaga? Kahit ko takinan na. I love you, Miles. Sana kas karina, Alex. Nga basta lang limamis ka kanya, kalpasan na, insina na. Kalpasan na, nagsubli ka. Nga nalaklak ka kanilatan, nga pasublihan ka. Nagasagana ka ang uray. Nga mapasublib ti dati harik nam kanya. Uri ka sanong kabayag na. Basta dinakparitan ng mga pasyarkan ka. Dinakparitan ng mga tawagan ka. Agbabawiyak no apingan sina ka. Tabi kamin. Ti kaawan mo. Ureg sa isis kami. Iti nang isukatakkan ka. Sikat adda iti panunod ko. Sikat imo imaginek. So, adda nobyo, Alex. Awang petrelasyon nyo kini Roman. Nagsarita kami. Pakitang tao lang, di pa nangakbay na king ka. Hindi nagraranata kayo di masang restaurant. Mahal sa mga parigatin direk na siyak pala ti patpatig mo. Awatin nakmanin, kati kasar kasigod. Datamat lang tagkatuloyan. Gabota siyak ti first and last love mo. Aklunin na kumakit, ikasar ka nga dagos. Manong nemi inalak ti opinyon ni mama may panggap ka dito nga banag. Listo lang na iha. Tilang saludsod katsong batam. Asin no kanakwada ti patpatig mo. Ni Alex, wano ni Norman. Nasusurok idin nga impateg ni Norman, mama. Yung iti pa nagsubli ni Alex. Isumanin. Tekis ti puso. E di awatan manin. Ngayon kasanon ni Norman. Nakakaasiman. Inikaktinam naman pagkatapos kasto ti mapasama. Maawatan na kanto noong pinasakit ng awatin na tikinapod mo. So, no talaga nga ni Alex ti patpatig mo, ikam ti last chance na. Kahit pa nagkunak iha, da kay matlaing ka ni Alex tagkatuluyan. Tinakauna, ken ti lalaki ngagnanayon nga patpatig mo to. Hindi umay nagmanin pa siya rin manong name ni Norman, imbaga ko di po no. I'm sorry, Norman. I'm sorry. Dahil pa lang Alex nga ex-boyfriend ko. Iripat-patig ko. Nasusuro ko mat idin nga impatig. Nga bigla nga dimteng ni Alex. Iso nga namin pinsan nga naibawin ko matlahi nga isubli tiniknak kang kuwana. I'm sorry, Norma. Nagbaling ka ko mga lalaki nga mga awat ti kinapudno. Tigasat mo. It's okay. Saan ko kipilit?
Ken no talaga nga dakin ni Alex ti ragsak mo. No naragsak ka ket saan kantong nagbabawi nga mangawat maning kenkwana. Naragsak kak tumeten. And good luck kara kayo. Agyamanak. Agyamanak ti panakiman nakaawat mo, Norman. Ket kasta unay manunemi iti ragsak ni Alex idi aklunek manen. Idi aklunek manen ti my ex. Dito'y manen manunemi nga panti pa nakailiw ko kenkwana. Dito'y manen manunemi nariknak dagiti na para nga bibig na nga mayagak kadagiti na dumadumapasat ti bagik. Dito'y manen manunemi nga nariknak ti irut ti harakop na. Dito'y manen manunemi nga nariknak ti bara ti bagina. Ti irut dagiti harakop na. Kasla ka barbaro ti ayat ka na kami kini Alex manunemi. Siguro ket talaga nga kami tinaikari. No pinapasamak nga dandri makatawan nga nagsina kami. Imore nga anyat nga tat aramintek te kunakon. No awan ti kasasaritak ni Alex ti tawtawagan. Napasamak karot manen manunemi ti panakep ti iliw mi aging gana tulagan ti kalay sami. Nagkalay sa kami manunemi ket sure 100% nga kukakon ni Alex. My first love and my last love. And my ex-boyfriend nga itan kat asawa. Naparaburang kami manunemi ti tallo nga anak nga nagsasaruno kabot may sakit gudwa at awin laing ti baet ti tunggal may sa kanagiti anak mi. Pinaspasan min nga pinagsasaruno tapno oston ti tallo ken kastamaten nga ang naglaygat nga dagus manunemi naglaygat akon nga dagus. Mamaminsan di pa nagrigat ken panagayuan ko na. Di may panggap kini Marlon manunemi at daidin anak mi nga may sa kini Alex idagasaw man din. Talaga nga sigurado manunemi nga talaga nga my first and last love. May mesala nga lalaki inayat ko. May mesala nga lalaki ti makatagikwa kaniyak ti amin-amin ko. Dito ti pagkimanak manunemi iti nga apo Diyos tatakamadlaing kini Alex. Ngaging kakanig ito, kat sabi ko matag na nayon, naragsak kami. Ngawang ko matidumdumting a problema. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, kanagyaman launay, ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, ti biyag ka naginipatak nga dimungeg. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo. Miles. Thank you, Miles. Uno Miles, tig ka pa nagdingeg o ano pa nagsurat.